Yes, mashabiki maitu kana mashabiki EKAI TUNEENE nitwasiokethia mashabiki maitu ni mutemse twambothio ka break banini na nitwasioka twina mundu kwitwa Esther Adasa niwe mweni waitwa muthanyani wa umuthi na no twende no nena story nake by the way nikenda wise kwithia no watu eleangia oka story yake by the way ya bikabandu yambia kuete moyo anyway mashabiki maitu ela ni nduwende no kuma na for the first time Twitter wa EKAI TUNEENE to the tweet ya baya katika social media accounts nikenda wise kwithia tukonete Mount Wonesa. So karibu sana Esther. Yes, asante. So we watu bikia bandu we watu bikia bandu na stories ya bia kwitha na moyo. So we watu ya ila mzee wa kuokie etwa tutia. Yes, Maundu imambie kwitha metaf metaf twamina muthika the following day ni what you treat the story. Yes, museni wokie the ambia mbesilo no mirisia matanga nini mutungie siake na sia mukola munini. Na my mother lo asete muse akikala tokwendolea na muya paimbesa yana mwana ola akituthikie kana muse usu wakwa nana alika nyomba na munenge mbesilo umiti na mutungia umiti besa sia umiti mena mukamumiti only 700 mundu mbai yaandikite kila mundu alikumia 350 ini nina mutungia mbesisu wasangie mwana. Yes. Wow. Na issue ya kuya utunge pesa ya email. Okiambia I think ona hata nasangiwe mbesa mbingi ila natiwe na esililio lakini ambia we nundu wakwithia nunako obie mbesa umia mbaine sia matanga nini mutunge mbesa yake na sia mukosu munini ati ni kundu manako obete matunge. Yeah. Ana matungia. Yes. Then kumabo hindi kumabu wesa kwithia yuneka after 2 months na after nasia no na chitu after 3 months nasia alimu maheria ne mambe uyete mambe ni thinga somethia nasari nikana ni kwate kindo na kiveti kino kenini niche senondo cha kieno hotel buheria choka chewe ninza kuwe kuthio somethia. Na I think no washe yendeto na my father. Amwaimu kama mwana kwa tukie ni mwalimu. Hii ni mzee yoke la yambia no nienda kwithia nina 3 months nasia. Ng'ombe ila si bubu. Nondo ninyi naetele kuaswa. Nondo ilo likakithekane na ng'ombe. Ngaithia. Na nina 3 months. Na kunena nda nena emosio. Inya muse wako no kila sendi so na 3 months kithekani ngaithie hindi kila nakwatwa kwa mwenye na chocha ikibanga akwenda utamenya muse wako na saizi nya muse wako akwetekana kako kake au hata si 3 months ilikuwa haikuwa 3 months mwana wako aina moyo mwanusu na nundu stress ndia ina thia na kwetio so bese mwana ko sulu ena moyo mwana nusu kala kamoyo mwe na nusu mwana wa moyo mwana nusu ni waisa sikuwa na maziwa kwa sababu ya stress unaelewa. So na kwetio so nunu wayani za mwana na etewa iya actually na etewa iya na my sister wita wa muyo na alia kwete ngisomo kimanda ko sulu mwana at least nundu na ina stress nundu siai kindu ukwatia. So ila mamu waisi ndi uthikwithia wisi meshautania ashautie kuya nake au ni banyomba na mamu mwangosu asukumiwe na kibanga na nekwetio sobyo so nona kibanga bayo luchelekele inyamu se wakwa no kila na kwara kibanga chu ndo jende dote makana takwete kanu ndio ndo loto na kwitwi kila ndo nukwete mwana na kibanga ijende to mutema na kitie kuongoma na kwata museo na mkulio tata uni wopole utono twete after kuthika mwana ambia no wenda kwithia na mwendi no ndo nguthi kwithia kana na mama ikatika huku kwata kibanga uchandema wecha utema chandema kuoko ni siye inyamu se na kana nani kwa chotene ona twina anyochi amugula kini chochei watwete ambia no wenda kwithia na mwene ngwithia iya tulia
na katika nuzi ni mkwete ni kwatie kibanga na kia kwete ba kibanga mbusia ita wa mbusia yinye na kwatie ba wine chandema nisiye kana kakwa ne nyamu sewa kwenda katema kila netikile bambi na muyene ngwethia akateremka asira na katoka akaenda. Sapo nikaanza kuona maisha yangu imeharibika. Nona yani yu muse utre na vata nakwa. Mundu ina kana ka twasi ni 4 weeks the 6 weeks thikwethi hata kithekani no mwana akongendi. Maisha mambi yothuka. So neona ndu nethi polisi nondo ninate mwana kibanga na sio ninya ethia muse wakwa ndu thi polisi na thi kwase na nathi kwase no kana elesia asema musi ita wakwitu kwita wambai indi le woni ase asuni we wiye moyo asia we kathi enda mundu mwe musi EKAI nile semba polisi ailito koko kwatu nondo niweze ni wambu umesi lakini wewe moyo ona ndongwani sinase hizo ni ndito wanenye nasi ani na mwana ba lakini ndina mwana nina mundu mwima ndiye zikana ambita mwaito ndiye zikana nondo na muse itenga sia mukau na ina sia ni tatu na neyo yakana ambiye inya ndiye zikana we mwe kiasi chu nisi we wathi polisi no ko buwa ni polisi inde thia wandete mbai atulia tu na ambiya kuya anse yasu pai mo no mwana ro mususu twanenanya na ndese ni chicha uchendevu hakujijua akifanya venye alifanya unwe wisi na tueta nyewe kiona twekala yes na hivi siku mila maybe challenge singe baadaye hicho baadaye challenge zile sie siku mila nene kalile na after miaka ile mwana wako na asia ambiyo thina mao na banga nona ciana ciakwa ciiteseka pai mundu kunenge ona kindu ukwithia yukana ile na ate kusomethia kuina asomethia sanga kwata mbeso kithia ningwithia kana school fees cho wisi unaitha school ni cia serikali pembisi ile mwaile kwiba ukwithia ningwa iwane mbesa no kana bika bandu ne kosomethia ne kalabu na tuka wa kuima yuna na thele lowe se kwithia kana ka no kalonjo nondu asilingi 50 na ndi mundu nenga nilirikana muthenya umwe kana gakwa galungirwe na my father ino kimwingi muno nomba woso ase ithembe cionke na atoki usu atotho kunenge kana kamwe ka mwitu wake kakacioka school kini kao kakekala ina banga kuka ilobi na matia ciana no kana kaka ini ni kinengo cha usuka woka Nairobi ukitwa thukuma yu mwe mwitu wake witwa Monica twaindo muno na Monica ambia angu kambia pe mu Tanzania waendie kwake wa mutethea cio suka na ambie ni uke ku ambita inyawa ati ambie ni uke na atabia mother in law azendi bandu niendete ni kalabu musi la vai school fees muno mugozi mwitu su ambia era wa Monica wa mwitu bwina muse wakwa ambia no tutoloka na ndina tikiti muyano manda mundu akunenge tikiti usino andolo ile musi ande thesio kwa mubuko na mando mundu ambongela tikiti na toka ilobi twinake na inde na thio kwa ula mundu mukayina ambia maisha makusuka kana ke mongo nikana tulatunge tusome na nyenenge naendea nini silite binda yumo nisilite binda yumo ya kusomethia ciana isu ninokie after no kailobi yaunginuka every month ketikine the yekina wia ngana kwata ombesa every month naenda kuangalia watoto ina athi kuona ciana ngithia ciana ciocka mamu no endie ngikalona ciana na ngucioka haya wasisa avya ciana kwithia tinzio ina muthenya mundu nenukie na ciana cini ni cietete ciambia ketha ni itiabu si kwata nzeithi kwitu na si kwitu cithisimandhire na ciikulilia na makulia niki aindo tutiava kwanza kimwana kimwe cha wakira mike nilikana chambi wandia bana waza kivanga nite mange na huyu mtoto alikuwa 6 years akiniambia hivyo wandia bana waza kivanga nite mange ina zisene thia ciana ciakwa basi si sawa na saizu nukie nethi amamu atevo na kulingo gwa ciana mamu atevo lakini nendi kwa ula muse
kwa kiviti kila kingi na muya neno kie nina 2 days ndino na mam but nendo kuasiana nondo ni mwana nange kalanga nasio then nitafanya nini ngamungu matunga mopingwa ambia ni sawa kuasiana nyana kuasiana so na kuasiana na ina plan ndia kuangwa na kuye mabuku monde na ina plan ya moke masomeko wewe amu sawa kwani waambia no ende sana situ tusome palati town ana kuasiana ndia atunga ne kalamu yake ile brother no gukuya wambendete muno unetiwe akule mam Esther ndenuka kukwito na ndenuka kwake no ina myake ile utenuka Esther niwe ni mwana munini nake katate thayo withia tata mathanie na mwitu na nondu ninye natiwe bani munini ni munene wo ekati ni mumande balawi ana ngima mutikiti ko manda ko ilo mama ambia nengesiana brother akuno kwita na muya titangwendo nenga nasiani nondu akuthia mwetu asioka kuono wananga musi akwananga na atakwananga ndo masiano wo kwananga ambia ye tuzokwe kanisa na zana nondu munini okay nyina munenge twili twathi nacho nakona atiwa natonge so brother akono andethe isi onakuko bikona sio siana sia kwa nilikana brother akona ikaia osa siana na ndeti kila kalunjwa kamwe ona kamwe bauno ndo ena hoteli aketaka kule bati walungilwe chao akamuya maneli akamuya kwata no isi wakaskulu ikaenda hivyo brother akwagwa so akwesana kila kana kamina class 8 na kitawo kosa ngimandia school around bandu bakubi bandu no the visiting na kenga yamba thimo esa kwithia nena mbio kuthukuma saluni nene ita mwitu akomina school na so base na skakere tukalaka kalonzo kaini so na klasi ikapanda Mungu akaniinua na mbio thi saluni nene hivyo so hivyo na mbio someria siana secondary indi muthomo nesi kwithia na siana itatu secondary itatu na niwo I'm alone niwo maithia everything na so mithise twele tunatwa mina na thina sina na ita my mother in law na Monica unaona mea sasa nimesomesha wasichana vijana ni wewe mchukue msomesha hawakubodha so umwe form 4 mwingine form 2 mwingine form 1 na masingo na nilembe sia saluni sa commission lakini Mungu alinipatia neema nizo medhetesia nisusionde yes na you we siyo bikata wambia waona no uthi studio no kaina yes you 2013 ninethiwe nina interest yo the salon not salon na kwati yo studio cause ninetiwe mbathi nandika mbathi oneka longe iwa wathi niendete kana niendete mbabu ngeiwa wathi woka ngaina na ina ka start ngandika hivyo na weze kwithia ningusumbua muno ni twasia ni mawazo ya Mungu ndo kile nilungeiwa wasia winenia saingine ngomete ngota ndoto ndina ina mwananye ni mwini na nambi yo sietewe na naandika na neyanga inundu wakati undi na mbesa nene singa ine wewa etele ne mino somethia nanga kwinia mbathi yako kalasi bonika wakana minete kusoma 2019 university multimedia na kamino 2020 sunja akenga ngai nene ndino myo wathi wambe wita wasitaweza na ende yo 2021 nondwa nina somera sia ona loan nende kwiva loan ngumi yo wathi omwe hivyo ngumi yo wathi omwe kwa uyu ni namba 3 yes wow yes na mbathi tutare niwekite visa njekete visa nikitite ni audio sionde yeah maybe lakini nisi nito nakwenda nasikiza ila unasikiza no mwe usuita wasitaweza ino ingine na ninekiye nini yoyu no nikinyo sikiwesikiza mundu witha akwenda kwikea wathi wa kutasikiza atwana kwikata na unasikiza kodi yaku nikienda wese kwithia
nikenda wese kwithia andu ala maende no tukwatia kana mashabiki la maende no twithukisia no make skiza tune ya wathi wako. Okay, wathi wakwa skiza nina ise simu. Nuna ise simu. Nina ise simu. Okay. Wena problem. Ningina ngwitha nguma si skiza kodi yesu alafu nimeke katika YouTube. Nimeke katika skiza. Yes. Nimeke katika skiza yakwa hii katika YouTube. Wasise katika YouTube channel. Nimeona yes. Nimekupatia skiza yako. Yes. Now, mundu kwitwa Esther. Pe mundu tona kwitha we mundu tona kwitha esilie mundu maingi kana esilite mundu maingi katika maisha ma umundi no kwithia will give up maybe mundu ucio tona mu advice ata twiminukililia nyenda ona kuya mundu ula wisilite maundu ta sana ibetindiwa nicione wa muno pesi ndu mbingi nesilite na ito cia ule chobaki seveni walito kwekea ngai no kwithia ndo inena ndo na kutabya ibetila ndiwa nilike ngaine na cia alika ngaine utetea ibetindiwa na ninonete ngai endetea nondu akwithia nye pai mundu wangu atakwoko nomwe lakini ngai ni mombikite bune bikite nondu akwithia maundu ala ni esilite keka ne kwatiti mwanadamu ndio ndu nditona kwika nye pai mundu wangu atakwoko kuma na kwiona natiwe ni mwana munini natiwe ni munini na ne kwatia ngai nondu ebindela natiwe ni newiye ngwendo kwatwa ni nduka newa kasunika yina kithekani kwitha ta mundu kumbia ni thitu kaine nethukize nethi osu ni wazimu lakini neta kiboyo kwakwa andu mako mameinite nini wesa kwithia akili yesu ni athomwa nondu newa ngiwa mukuka ni newiyo ndo mundu kusama kuuka ikeka njie na ngai kwitha nalikile kithekani na ngumyangwa ni muito ni newiye nene uyolondo mundu uka na afuta buna mina uboewa niwe mwana wa mbati alikambauni na ndiye sibitali na nabo wana neso kusianesa so nendo tabye mundu lo isilite maunduni ndake kwatie mundu kwatie ngai nabo ya ngai na no kumwonya nzia nyenundu ninomie kuku ninathamie no nie batena wikaloa siana na nathama kila ndai kandi asenze siana sia kwesitwa na ndia atwawa yes. Wow. So mashabiki maitu omonde katika studios tu ina mundu wetu wa Esther Adasa na Esther Adasa ni wewe mweni wetu mudhanya ono omonde na bidhi ni mwewe story yake very inspiring. Tafadhali tusembe katika YouTube channel yake etawa Esther Adasa to make sure ni tuwa subscribe account ine ya mundu kuitwa Esther Adasa katika YouTube etawa Esther Adasa star. So tafadhali tu subscribe nikienda wese kwithia tukunite maundu anesa mashabiki maitu nundu ni wa producer wakwa aimbia masa ni masembie nendo mutila wa mudhanyani wa umundi na ngemuya tona neoni the same time the same place. May God bless you. Amen.